Kua tūwhera anō te ara hikoi rongonui o te rohe nei ki te taha o te awa taurikura o te Waihou. Ko te kōrero hohonu, ko te wai e rere nei, ko te wai. Mui hona tātou karepe he iwi ake, he wai pēnei te reka, he wai pēnei te wairua o te wai. Ino kare ki te we, kare rongo hi we te hi atu iwi, te wāhi pēnei tēnei. Ko te hāpuku rikiriki tētehi o ngā kau mātua o te iwi mana whenua e hikaka ana ki te pōwhiri i te iwi whānui. Kauni hera mai, iwi whānui mai anō hoki. Kia hau nei me mahi tahi tātou. Pākehā mai, Māori mai, he hara nei, me mahi tahi. Me nā kare tātou mahi tahi, ka he ko te awa. Yeah, joining the Maori ceremony blessing, it was quite impressive and very nice to see this as a tourist. He tūruhi a Daniel Gimbel rāua ko tōna hoa wāhine a Sarah Funkenhauser no Tiamani. Hei tā Daniel, i ki te rāua i tētehi pōhi marunga pukamata e pāana ki te whakatūwheratanga o te ara nei. Me te aha, ko rāua tētehi o te hunga tuatahi ka hikoi te ara i tōna whakatūwheratanga. It's very nice and quiet. You can relax and calm down and forget everything. The stress at home or the stress at work. I rāhui tia te ara hikoi nei nā ngā pānga Huripari Gabriel i te tau 2023. Ko whakawātea tēnei taha o te ara hikoi ki te taha o Leslie Road. Heoi, hei tā te kaunihera o Waikato ki te tonga, ka huakina te taha o Whites Road hei te pepuere e tū mai nei. The foremost thing that we need to worry about is mana o te wai. It's so nice water, so clear, fresh water. Just you get the impression just to jump in and drink of it. Waihou mā papationu ka anoa, papationu ke kōrero ne. I hara mā, oa. Kei a tātou tētehi wāhana o tēnā, o papationu enari. O papationu ki te tuatahi Waihou māna hei whakatūtū i te pue. Tā tātou nuhu he tautoko. Ka mutu kua tūwhera te ara hikoi i nāenei. Engari, ko te mahi kei mua i te aroaro mā te katoa, he tiaki i te mana me te mauri o te wai, o te awa, rerehua nei. Te Kawa Paora, mā Aukaha. Ko te reo, te take.